mjesto koji snova, to je mali tajni raj. Prijatelji sada svi su tu, jer to je pčela malena i svi prijatelji njezini. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Baš mi je bilo zabavno danas, Maju. Meni isto, Pavo. Lijepo spavaj. Pazi da te dosadne bube ne grizu. O ne, to nije moguće. Ojoj! Pavo, Elio, što je to? Moja najdraža, najukusnija gljiva, netko ju je pojeo. Tko je to mogao učiniti? Netko gladan. Ovdje! Sluzavi trag! To je vjerojatno ostavio Elio. Puževi ostavljaju sluzave tragove. To nisam bio ja. Prošlu noć čula sam nešto što je šuškalo i prošlo pored mojeg cvijeta. Što god da je ostavilo taj trag, mora biti veliko. Ne znači li vrlo veliko, vrlo strašno? A vrlo strašno znači da bi moglo biti čudovište. Čudovišta ne postoje, Bobby. Ali, što ako smo napadnuti od sluzavog stvorenja s one strane livade, koji proždire sve na svom putu? Ne želim slušati te šašave priče. Istražimo što se doista ovdje dogodilo. Ajmo. Dobro, ne čekajte me, stići ću vas. Ne može biti čudovište, jer čudovišta ne postoje. Je li tako, Majo? Naravno da ne postoje, ali ako nas je posjetio stranac, želim ga upoznati. Baš čudno. Trag ovdje završava. Istražimo malo, možda uspijemo ponovno pronaći trag. Nije mi jasno. Što god je ostavilo ovaj trag, nestalo je. Možda traga više nema, jer može letjeti. Leteti? Da, što ako to stvorenje ima golema krila? Siđi dolje, vojniče. Golema krila i ogromne oči i velike oštre kljove. Ne tako, veće, da se može sjuriti i odsjeći gljivu. I bube. Tako je. Nađimo se kod Čičkovog grebena. Moje trupe vas mogu tamo zaštititi. I ti dođi, Pavo. Prekasno je da se sam vratiš do košnice. Ne vjerujem da postoji takvo stvorenje, Bobby, a znam nekog tko nam može pomoći. Maja, tamo nije sigurno.
Vrati se! Juhu! Stvarno misliš da nam je potreban cvjetokatapult? Sjeti se, stvorenje ima golema krila i oštre kljove. Ap? Ha? A! Pokušajmo ponovo. I ovaj put bolje držite cvjetokatapult. Hvala svima na tako toplom dočeku. Majo, vratila si se. Rekla sam Flipu što se dogodilo. Nikad do sad nisam ni čuo ni vidio takvo stvorenje. Mislim da ste dopustili da vas preuzme strah od nepoznatog. Tu nema nikakve opasnosti. Kao što rekoh, odoh uživati u zalasku sunca. Hop! Eto ga, vidite, nemate se čega bojati. Flip? 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 Flip je nestao! Znači, Bobby je imao pravo u vezi strašnog stvorenja. Pa naravno da imam pravo, stručnjak sam za stvorenja. Suzavo stvorenje! Stranac je bio ovdje. Pa, mislim da bismo se trebali vratiti do Čičkovog grebena. Premračno je, sad više ništa ne možemo učiniti. Ne mogu čekati do jutra da doznam što se dogodilo Flipu. Majo, i mi bismo trebali poći. Flip je negdje tamo vani. Sigurna sam da će nas linavi stranac dovesti do njega. Majo, čekaj me. Flip je imao pravo. Dopustili smo mašti i strahu da nas obuzmu. Ja sam Maja, a ovdje ispod gljive je moj prijatelj Pavo. Nismo te htjeli uplašiti. Veliki sivi puž, po prirodi malo plah i... Flip! Hej, kad je uplašen i nervozan, otpušta još više sluzi nego inače. Ovo je moj novi prijatelj, Skliski. Bok, Skliski, drago mi te upoznati. Skliski, sada možeš izaći. Bok! Ali čuli smo da te stvorenje uhvatilo. Nitko me nije uhvatio, Pavo. Oprostite ako sam vas uplašio, ali pokušao sam uvjeriti Skliskog da izađe i da upozna cijelo društvo. Ali on se uplašio njih kao i oni njega. Znate, ovdje sam kako bih iskušao gljive. A ova ima predivan okus. Nikad nismo vidjeli sivog puža na našoj livadi. Odakle si došao? Živim s druge strane šume. O, to je daleko. Pa sad kad si ovdje, dođi upoznaj moje prijatelje. Nisam siguran da je to dobra ideja. Ne želim ih uplašiti. Ne brini, kad te upoznaju vidjet će da se nemaju čega bojati. Dođi. U vrstu, vojnici, požurite! Najprije Flip, a sad su i Maja i hrabri Pavo nestali. Sigurno ih je zgrabilo stvorenje.
Stvorenje! Slušajte svi, zbijte redove, imat ćemo dovoljno. Biće sve u redu, Skliski. Flip i ja ćemo sami otići do njih. Molim te, pričekaj ovdje s Pavom. Moramo se zaštititi. Stvorenje nas neće uplašiti. Mi ćemo pobjediti. Trupe, spasimo vojnika Bobija. To je sluzavo stvorenje. Pomoć! Pomoć! Ula, društvo, gledajte! Naš novi prijatelj Skliski spasio je Bobija. Ula! Skliski je došao na našu livadu iskušati gljive. Znači, uopće nema sluzavog stvorenja s golemim krilima i velikim kljovama? Osim ako postoji šišmišokrila škorpionska zmija. O, dobro, u redu. Očito nije bilo čudovišta. Ali to ne znači da više nisam stručnjak za stvorenja. Nisi više, Bobi. Od sada ćeš biti stručnjak za čišćenje. Dovedimo Čičkov greben u prijašnje stanje. I ti si vjerojatno bio jako uplašen. Nisam uopće. Bio sam samo... Sluzavo stvorenje. Nisam ja! Hvala svima što ste me sačekali. Jesam li nešto propustio?